Electro Exterminate. To je bila ratna godina, svud oko mene zračna uzbuna, a kazetofon radi po cijeli dan. Želim snimiti pjesmu, osjetiti ritam taj. Samo da uhvatim nju i snimit ću je. Tako lako pamti se taj seksi cool refren. Tek je 12 sati, ime je pjesme, a Vana pjeva, to nije normalno. Uskoro će slatko plesati i pjevat hrvatskom. Tek je 12 sati, ime je pjesme, a 90-te su tek počele. Uskoro će krenut pljačka i privatizacije. Tek je 12 sati, yeah. Hvala Zetovom orkestru. Dobro večer, mili moji. Kao što slutite, večeras ćemo vas rasplesati, razigrati, raspametiti crow danceom. Glazbenim žanrom koji je 90-ih u Hrvatskoj žario, palio, harao. Naši večerašnji gosti morat će nam odgovoriti iskreno na pitanje, poznato pitanje, gdje si bio, što si radio 91. Oni su 90-te proveli iza DJ pulta, ispred DJ pulta, pjevali su uglavnom na playback, a mi smo sluđeni ispred njih čagali ovako sa kojićima na cif, razno raznih šljaštećih boja, satenskim košuljicama. Njihovi najveći hitovi slušali su se na Walkmanu. Da, ima tu neke nostalgije. Moj osobni stav je da je crow dance bio proplamsaj nekog normalnog života u ta teška, ali ponosna ratna vremena. I zato, mili moji, ako imate neku kazetu na kojoj piše crow dance na tavanu u podrumu, nemojte se sramiti. Ako je crow dance bio grijeh, onda je bio i grešno zadovoljstvo. A najjači u to vrijeme bili su jedan bend, imenjak dugovratog izvanzemaljca, koji tako vješto leti na biciklu, E.T. A sve je počelo kao u onoj knjizi, filmu, sve zbog jednog dječaka, jedan boy. Boy Electronic, naš prvi gost. Boytronic! Now let's start it off with scenes, getting the flow, cause I'm your priest, reciting points, squeezing your tight legs, pouring your body daily and nightly. I'm a lover for one night stand, a smooth operator, I'm your man, ain't no time for romance and flirt. I just wanna get under your skirt, your body's getting wet, and I like your dance inside me. I can't hide, I'm not a stereotype, and I'm with it to show my potential, so get it. Boytroniće! Tariće! Pozdravljate Tariće! Bog! Dobro mi došao, stari moj. Nisam te vidio od ranih 90-ih. Pa evo, prošlo je. Izgledaš mi bombončić. Čuj, gle, malo... Možda malo, to što si ti reći, ali... Zategnul sam se tu. Ali isti si mi, onako, svježi, fini. Aloha vera. Ali ova pjesma, alal ti vera, ova pjesma, tek je 12 sati, me uvijek raspameti, krv mi onako šikne kroz vene. Zbog te pjesme sam kupio 12 satova isti dan. Ali turski, prestali su raditi za 12 sati, isto tako. E sad ti meni pričaj o toj pjesmi koja je bila hit desetljeća. Nismo ni počeli. I svi se grohotom ne smiješaju. Ta pjesma koja je bila, recimo, koja može biti špica dnevnika u podne. Ta pjesma koja se puštala 94. može i 2094. Užasno me zanima kako je nastala, kako je krenula. Daj pričaj. Ajde skratim, da nije nastala slučajno, niti je cijela ta priča oko dansa nastala slučajno. Dakle, to je 6-7 godina utučeno u tu cijelu priču oko E.T.-a da bi se uopće razvilo u taj neki dance. Od koje godine? E.T. je osnovan 87. 6. mjesecu, još malo pa 30. Stari smo. Ja te moram reći da sam ja kao dijete Novog vala u to vrijeme mislio da je zajedno sa tom svom ratnom tugom umrla i glazba. Onda ste se dogodili vi i
nisam baš na prvu bio sretan, baš sam mislio da je to posmrtni marš glazbi, a onda sam se navukao jako. Isto tako sam oblačio te sakoje i košuljice i saluni, ajmo, tek je 12 sati. Čuj, ja sam sako sad počeo oblačiti. Ali znaš šta, pa i mi smo prije 12 sati imali prvi album, pa je nama to bilo sumrak. Zapravo mi smo se tražili kao rap band u toj nekoj cijeloj priči, pa to nije imalo sluha, znaš, baš u to vrijeme na ovim prostorima, znaš, nema interneta, nema ničega, nema takvih izvođača uopće tu. Ali imali ste futuristički naziv, pazite, Elektro Team, a cijela Hrvatska struje nema, mislim, u to vrijeme. Vizionari kao Tesla, Edison. Pa gle, ne ide muzika, daš, uvijek se možeš ubaciti u elektriku, znaš, delat po kućama, fuš malo. Majstore, može kava, može. Može, da, jeste za rakicu, pa. To sam ti reći, da. I ništa, i... Bili ste siromašni, mladi, pa jesmo, čuj, vana lijepa kao i sada. Da. Čuj, mi smo se probijali za razliku od danas. Čestitam. Ne, znaš kako Mišo kaže, danas ti je lakše snimiti CD nego CT mozga ili bilo šta. Tako da, znaš, u to vrijeme je bilo teško, još, pogotovo ratne godine, ali mi smo, znaš, užasno vjerovali u tu cijelu priču, iako su nam novčanici bili propuh. Ti si rekao da ste imali novaca za 4 pjesme. Je. Kako se to važe? Na kile, na strofe? Ne, znaš šta, mi smo tu cijelu priču snimili u studiju SNM, on je tad imao studio. I jedan moj dobar prijatelj koji je imao vrlo dobro stojeću firmu je čak i prije 12 sati svega rekao, znaš šta, ja vjerujem u vas, tu vas treba uložiti. Ja sam mislio, koji ti je bog? Nitko mi to nije rekao. I čovjek je dao prvi novac koji smo mi zapravo platili, taj studio Sena je bio po tom pitanju vrlo fleksibilan, cijena je bila popularna, ali za nas, klinca je to bilo mega. I snimili smo mini album sa 4 pjesme, jedna od njih je tek 12 sati i u roku 10 dana imali smo kazete. Ga podijeli DJ-ima, kao, hoće to neko uopće slušat. I sve ostalo je povijest. Oprosti, moram te prekinuti, apropo kazeta, za one naše gledatelje mlađe proizvodnje. Kazete su bile preteča CD-a, ovako su izgledale, s 2 rupice, imale su unutar trakicu, zvuk je bio puno lošiji, ali se moglo presnimavati do iznemoglosti. Jel? I olovka u to vrijeme nije služila za pisanje, nego za namotavanje te trakice. Mala digresija, prosti. To ti se najčešće u auto dogodilo kad si zvukao, znaš imaš laganice kad komada. No, a veličina je bila recimo onako 4 stika poredana. Ko iPhone 5. Samo malo. I onda ste snimili spot koji je meni bio prvi dašak glamura u tim vremenima. Tek je 12 sati HNK, statisti, Vana kao filmska diva. Prekrasno. Daj. Pa znaš šta, u to vrijeme su spotovi bili kakvi su bili. Onda na moju inicijativu Wolfart i ja smo krenuli, ajmo napraviti nešto drugčije ko Vani, kak se rade spotove, znaš, sa nekakvom lom. I stvarno smo uložilo se u taj spot, igrali smo se malo Hollywooda. Međutim, jedna od sekvencija je snimljena pred HNK i tu se stvar otela kontroli. Znaš, mi došli, konstrukcije, ne znam, rasvjeta, kranovi, svašta nešto i na jednom se skupilo 10.000 ljudi. I ja sam bio tamo. Ozbiljno. Živio sam u Gunduliću. Ti si taj koji je dobacio. Znaš šta, i nismo imali security, nije bilo policije, sve je bilo prijavljeno, mislim, HNK je kao im dao dozvolu, ali ja sam mislio da će nas pregaziti. Ne u smislu fanovi kao nešto, nego ljudi gledaju šta se događa. Nešto se lijepo događa. Meni je tad prisilo to sve, ali na kraju je to ispalo okej. Koji vaš spot je u to vrijeme vrijedio koliko? 54.000 maraka? Da, to je, 96. smo snimili spot za pjesmu Sve bi dala da znam. To je i dan danas na ovim prostorima, mislim, najskuplji spot. Pazite, oni su uložili, imaš pismeni dokaz, da si uložio 54.000 maraka u to vrijeme kad su naši gospodarstvenici kupovali firme za kunu. Da, koje su mi budale? To je rasipništvo. Da, nažalost. Ali računaj da u to vrijeme je to bila simpa pa su nam dali sve u pola cijene, inače bi koštao duplo. I koliko porina imaš? Za režiju 2, a ovo za glazbu imam tamo, ne znam. Par komada. Nije ta režija slučajna, on ima obsesivno-kompulzivnu strast gledanja filmova, ovaj tu pacijent, moram te tako nazvati. Oprosti. Znači ovako, gledao si Star Wars, koji dio? Ne, ja sam inače veliki Star Wars fan. Kad su Star Wars izlazili, odnosno onda nije bilo videa i svega toga. Znam da sam, jer moram se ići u kino. Sjećam se da sam Imperija uzvrći udarac 80-ih ranih gledao u kinu samo preko 80 puta. A inače, pogledao je naš prekrasni film koji sam i ja pogledao puno puta, preko 250 puta, ili tako nešto? Tko pjeva, zlo ne mislim. Jesam, da.
To sam pogledao, ono, baš od početka do kraja, cirka 250 puta, a ovo koliko sam po sekvencama, ono, znaš, ono, idem si neke pojest pa si ubacim DVD, to ni ne brojim. Da je sad, recimo, casting, ti bi bio Franjo, ja bi bio Fulir, sigurno. Pa vjerojatno... A pripremili smo tebi jedan mali kviz. Ako si siguran da znaš apsolutno sve, kad si zadnji put gledao? Pa, mislim da prije 2-3 godine, malo sam izašao iz štosa pa ću se potruditi. Ja sam gledao 12 puta. Ozbiljno? Ne u komadu. Znaš šta, moguće da ću nešto fulat, pa ali nemojte mi zamjeriti. Znači ovako, pustimo ti jedan godine. kratki isječak i Ajde. ti nastaviš Franjine rečenice. Ajde, potrudit ću se. Ajmo, prvi. Čuj, ja ću se odmah vratiti. Ide malo prek Šnidaršiću. Opet. Ma ne, štel bi se malo porazgovarati o Abesiniji. Baš sam sad o tom čital u novinama. Da, dobar izgovor, već se dugo nisi napio. I što reći ženi kad ti ovo kaže? Ma nisam, ne sjećam se. Što je rekao? Ma ne, nije to. Radi se zbilja o Abesiniji. Ti nemaš pojma kak je tam opasna situacija. Ali Abesinci se ne budu dali, draga moja. Nisu ni oni mačji kašalj. Idemo vidjeti. Ajde. Nemojte mu još pljeskati. Da vidimo je li to točan odgovor. Ja sam kviz manijak. Djecu budim po noći. Postavljam pitanja. Ma ne, nije to. Radi se zbilja o Abesiniji. Ti nemaš pojma kak je tam opasna situacija. Samo Abesinci se ne budu dali, draga moja. Nisu ni oni mačji kašalj. Ajde. Bravo. Dobre. Može još jedan? Ajde. Ide sljedeći ulomak. Radnja se događa na izletu. Sjećaš se? Aha, u Samoboru. Samobor, Na tako Svetovanju. je. Na Tako Svetovanju je, sam tako išao. je. Mama, ja sam žeda. Piti ćeš poslije, sad idemo prvo u crkvu. Perica, odi ti s menom. Ja ti bum kupriša beso. Ma kamo ćeš opet, tek smo došli, a ti moraš već lokati. Evo, što reći ženi kad kaže tek smo došli? Pardon, prvo, ja u crkvu ne idem. A ako si hoći popiti gmiš, to je moja privatna stvar. Da vidimo je li odgovor točan. Pardon, prvo ja u crkvu ne idem. A ako si hoću popiti gemišt, to je moja privatna stvar. Dobro, Perica, idemo mi. Čekaj, daj da si popije gmiš. Živio, stari moj. Živi. Ajde sad na noge lake. Ajde. Ja sam si dao truda pa sam izvukao jednu scenu gdje je i gospon Fulir. Znači ti si Frajno i dalje. Dobro. Ja sam Fulirček, a tu je i mali Perica. A i Perica tu. A koji veli ovako, aj pošto nemamo trećeg glumca. Tata, to je gospon Fulir. Narisio sam mu konja pa mi je dao 2 dinara. Tu je Perica. A vi ste Fulir. Ja sam, baš sam sad upitao za vas. A, pa šta vas meni nosi? Ja sam milostivoj gospođi donio slike sa izleta. Pa koliko smo dužni? Joj, nemojte me vrijeđati, to je iz prijateljstva. Dobro, onda ćemo bar nešto popiti. Perice, odi gore po... Perice, to je odi gore, Perice, odi gore po flašu, skoči Žižir pa donesi 1 litricu. Ajde, Perica, ajde. O, hvala lijepa, vrlo ljubazno, ali ja sad ne bih imao vremena, ja žurim. 1 litricu smo popili, valjda, ne? Kaj više volite, belo ili crno? Ili možda pleševičko? Je, prosim, ak baš inzistirate... Dobro, Perice, onda pleševičko, ajde brže. I kiselo. Ne, kiselom gore. Izvoli. Idemo gore, ne idemo dole, ajde. Bravo, mladić, bravo! Svaka čast. A jesi li možda razmišljao da neku pjesmu iz tog filma, recimo ja ljubim, ja tako hoću srce moje. Znaš kaj je dobra ideja? Ti si plesao, jel tako? U to vrijeme, plesali po Ne u to. haustorima. Vidiš što je tetak donio. Kartonsku kuticu. Da. Pa ide ovi okreti. Ne, to bi moglo znači da sam iskakao iz rođendana, znaš. Kao, Plesali ste svuda, evo. počeli smo kao break plesači, hip-hop, rap i to sve i obrisali smo sve, sva stubišta po Knežiji. Sanjali smo ovakve kartone, to smo tam mažnjavali pred dućanima. Međutim, ja nisam toliko bio dobar u breaku, koliko u onom što se neka zvao Electric Boogie. Electric Boogie. Da. Znači, to mi je kako moji klinci pjevaju Happy birthday to you, stavi prst u struju i o. Otprilike, samo... Hoćemo pokazati malo ljudima. Možete se i priključiti malo. Probajte. Uzmite u obzir da sam ozlijedio koljeno za sva vremena i da imam puno godina. Ajmo. Kako Hoćemo valove. Ajmo valove. Ajde, Ti poslušaj kreneš. Vrati. Da vidimo vas. Hoću. Sad da te ne učim lokin. Ajde. To ti je zlop pa zlop, to se moraš malo trest, to je fakat struja. Znači, ovo je što.
Čekaj, koja kamera, gledamo. I onda malo... Robotike. Pa otprilike tako se i osjeća. Imaš ga. I onda gledaj. Evo, makni Kad se. starci prolupaju. Da. Ali dobro, ajde. Dobar. Dobre. Obojica imamo Dakle, koljeno da. ozlijeđeno. Sad sam nešto naučio. Sad čekamo dvokorak po Sad ću se ja svadbama. malo na parkiralištu praviti važan ovako. Ja ću te naučiti. Znači svaki dan malo ovoga i zdravlje vam je zajamčeno. Da. Može jedna dama da nam malo razveseli i uljepša studiju. Uvijek. Ona je u to vrijeme 90-ih žarila, palila, prije iPhone, iPad, iPoda, slušao sam je svakodnevno. Ja bi je slušao, ti bi, on bi, ona je I bi! Dragan. A bil si super. Odmah? Da. Si bil novar? Sam debil. Ti Izvoli. trebao si biti glumac. Ne, ja sam glumac. Krasno mi izgledaš kao i Bojtronik. Hvala. Izgledate kao 90-ih. Aj, 91. druge. Balzamirali smo se. Sad sam iz formalina izašla. Sad sam samo stuširali z mini može. Ivana Banfić, IB, zbilja je bila tada velika zvijezda i poslije naravno i kad si pjevala i neke druge žanrove. Najprije me zanima kako je nastalo IB, što te bije pčela, jel? Znači nekog si ubola i rekao IB. Ne, imala sam frizuru, sad se ravnam, ne? Frčka ovako veliku i sad je ovaj jedan muzičar rekao, joj, imaš frizuru kao ono, bird's nest, kao ptičje gnjezdo, nešto. Ono, baš ti to for, bird's nest, IB, i bili smo negdje vani na nekakvom partiju i meni to zazvučalo super kao, fakat, pa ja bi se mogla zvati IB. I to zvuči onak zapadno, ono je normalno planirala se svjetska karijera. Pa dobro. Nemoj se žaliti na svoju karijeru. Kao IB. Evo, Bojtronik i ja sam malo raspredali o vremenu, tom o densu, crawl densu. Bilo je tu različitih situacija, recimo, IB je pjevala na playback, kao i mnogi drugi, i u Bjelovaru na jednom koncertu pjevala istu pjesmu koliko puta. Ne, tada nisam imala baš puno pjesama, ono, tamo sam krenula Evo, ovoliko si imala. Imala sam 4 pjesme i sada ono u Bjelovaru gaže, ti si bolji hit, mega hit, ono, to Ti si bolji? Da, Od da njega mu sam nisam bolji. dala. Kome? Ono, tam, njemu. Da ja odem malo, printim. Neka, sjedi još malo, sjedi. Nisam ni tebi, ni tebi. I? I pčelice, Bjelovar. I u Bjelovar i sad fino krenem ja pjevat i kaj sad imam 4 pjesme, pa ponovim onu prvu, opet ti si bolji i joj su svi ludi, poljevali su se. Još. Još. I ja sam 10 puta i tetejac za redom, da mu nisam dala i svi su ludi. Siroti tetejac. A svi se prepoznali u tome. A mislim, to je bio onda u ono vrijeme užasno prosti tekst, ono znam da su se tu na HRT-u zgražali i ono, ne možemo zavrtiti taj spot, to je grozno. A zamislite vi isprike, dođe cure i kaže, gle, da mu nisam dala, da me skine, da me ljubi. Ne bi tada znala da si bolji ti, a onda baš dobro. lijepo. A ako je to razlog, onda dobro. A još jedna zanimljivost bila je recimo u to turbulentno ratno vrijeme. Radnja se događa u Srednjoj Bosni, Žepče, a mlada turopoljska Amazonka dolazi bez imalo straha i dočeka je Kubura. I got the gun. Pa da, bilo je zanimljivo, znači bilo je ono Badnjak, Božić, svi su bili nabrijani, ono super. I sad krene nastup, tetejac i ja opet. I lik fino ovako kuburu i puni on to i na sred onog plesnog podija, sav u žaru, ono, šumica, sva se trese, u zrak i ode opet kočanka napuni i opet puca i on je ono sat vremena pucali frajer. A Tržan ja, šuti, sve Da mu okej. nisam dala, da mu dam da se smiri. Mislim, to nam je bilo jedno od najstresnijih, recimo, izleta i nastupa. Kada ima Dobro. Kalašnjikov. Živa, zdrava, dobro si Ajde, posvadba. živa, zdrava, neokrznuta, hvala dragom Bogu. Spomenula si Šumicu, a onda je slijedila Šumica, pjesma koju je njezin autor ocijenio kao malo nepodobnu.
Nisam našao ništa tu, vi pjevate Ja o ne znam, tektonskim stvarno. poremećajima u flori. Šumica sva se trese. Pa da. Pa da. Čista flora A i fauna, dalje? ništa drugo. Mikroflora slijedi. Pa da, već smo mi napravili album, znači Davor Devičić i Bore Vincetić, napravili smo 10 pjesama i krenulo je to... 10? Da, Opa! pa To je već smo koncept od 3 napredovali, sata. Fakat. Puta 4. Puta Da, 4, 40 pjesma. Ponavljanje. I čekaj, sve ste mi zbunili. Jesmo, Ipak su pa to to nam je bio godine, cilj. gdje sam stala? Šumica. Na Šumici, okej. Tvoja pjesmica prva. Moja prva pjesmica. I otišao album na štampanje. I sad dođe Daga, imam jednu onak, možda je malo glupasta pjesma, možda ti se neće svidjeti, ali fora je. I pusti on tu Šumicu, napravili ju je za 3,5 sata. Znači, je nastala. I sad sam ja to poslušala i normalno krenuo osmijeh. Fakat je tupasta ta pjesma, fakat. Najljepše Mislim, u tak je moru. glupa ta pjesma da ju ja moram snimit. Ajmo ju snimit. A meni je tako... Ja sam to otpjevala, i to je ispalo tak simpa sve, i ljudi su to zavoljeli. Znači, baš probudilo je tu djecu u nama, nekakvu. Malo veću djecu. Dobro, u pubertetu, to sam mislila. Pred pubertet. Pazi ti što govoriš predavno. Pokvarena mašta prljave strasti. A moj maestro Gelo i moji dečki i ja smo došli na ideju da tu tvoju glupavu pjesmicu, koja je nama divna, obradimo u jednom satirikom stilu. Pridružiš se? Ajde. Uzmi spravicu. Oh yeah. Šumica samo Šumica, sva se trese, ljube se svi od reda. Oh yeah. Toplo je more plavo, A kakvo drugo? mjesec nas samo gleda. Noćno kupanje. Noćno kupanje. Najljepše je u moru biti gol. Poslije je s tebe fino papaco. Najljepše je u moru biti gol. Sad Da se bi reći apsolutno, rekli. apsolutno se slažem sad s njom. Apsolutno dječija pjesma 100%. Totalno. Malo papanje soli, malo goli u moru i to. A mislim pa kaj nije Više vječno. za mlade. To, ne. Frajno, daj joj reci. Da. To je tebi lepa pevanje, zato ne treba ni glasa niti sluha. Moja žena ni puno vredna, Ali vređa ti ju ne a dam. vređa ti ju ne dam. Samo jedno intimno pitanje. U toj Šumici nema autobiografskih elemenata. I je li neka Solana tražila kao himnu ili nešto? U Tuzli je to bio hit, na Pagu. Ne znam, moram Dagu pitat. Više nisam ga nikad pitala to pitanje. Neko je uzeo Pinku, znaš. Sigurno? Šumice nema, ali ima Bršljana u Gepeku. Ima. Ide Ivana na snimanje spota, Na jel? snimanje spota na današnje Zrče. U Gepeku. Još uvijek. Pa i onda je bilo zrče. I onda je bilo Zrče. It's A u rock. Gepeku Bršljen u vodi, fino da ne uvene. Znači sa policajca koji... I sad policajac nas zaustavi, još u uniformi, kak je bilo to ratno vrijeme. I šta imate u Gepeku? Pa Bršljen. Fino. A kako Bršljen u Gepeku? Pa Bršljen, cvijet, mislim. Pa šta će vam to? Pa to je moj kostim za snimanje spota. I sad vi meni zajebavate. Bip, dobro? Ti prostača jedna. Nije to rekao čovjek. Ja sam samo iskrena. I kaže policajac... I kaže policajac, ajde, odite vi. Ja mislim da on dan danas još to prepričava, vjerojatno. sad zamislite- Nije mislio da nije normalno. Iza Ivane dolazi drugi auto koji zaustavi. Što je ovo kaj je marihuana? Ajde obuci je, da vidim kako ti stoje.
I Marli obuče. A mog Renea Bitorajca zaustavio je policajac i rekao, šta je ovo? Kaže Rene, marama. Što će ti marama? Kaže Rene, čelav sam pa si stavim ovako na glavu kad vozim motor. Aha, šta je ovo? Pa isto marama. Koliko ti glava imaš? To je to otprilike. To je tu negdje. Dobro. Večeras ću se obući u majčinu dušicu kad odem. Što ste nosili u to vrijeme? Bojtronik je imao kapu cijelo vrijeme. Ja sam mislio da si ti kao loša, da ti... Ko ti skine kapu da je kralj. Znaš kaj? A vidi. Žica baltimorska. Opa. Dobra. Smijenješ malo. A Ivana, ti si imala neke čudne instalacije isto po sebi. Ja sam što bolje instalacije, što... Sjećam se grudnjaka jednog onako u špic. Jesam. Da, sjećam se. Pa da, tada je ta Madonna. Madonna je došla sa onim prvim špic grudnjakom. Ja sam imao špic papak. Ne, ti si sam bio papak. I